Balelapa ba ntse ba sithabetse maikutlo lefu la Olebogeng Mosime le ba sile ba le mahlabeng. Ho boletswe ka moo bana ba neng ba hloleha ho bapala ka bolokolohi. Bahaisane le bona ba ntse ba thefuleile maikutlo ke seo ba se boneng. Ba re bahaisane ba tlameha ho phedisana ka kgotso. Neighbor ke motho a tshwanetseng a rate other neighbors. Neighbor ke motho a tshwanetseng a nke di-advices from other neighbors. Empa ha re le di-neighbors re ikgomosa. Ha motho a hlaiwa ke tsietsi tjena, e re ha re re ho yena toho, o tlo bona hore na ho etsahetseng. A re na hobaneng a ikutlwa hore yena ke batla sheba ntho re shebile ka mahlo. Polelo ka ketsahalo e bohloko ya mohlamonene e ntse e thonkga maqeba a ba lelapa. Re le setjhaba re le rotlhe re la tlhagetswe a kgona ho bela jaaka a boswa a etsa go bona a lebelletse gore motsadi a fihle bona gagwe re itse batsadi le bona tse ba fihle bana mme fela ha jotlhe di go sa o itshwarelle mo sefapanong nake ga te kgone gore modimo a ka tsaya seo a sa go feseng. Masepala wa Mangaung Metro o re o tiisa letsoho ho sireletsa setjhaba. O re ho tloha selemong se tlang ka kgwedi ya Pherekgong ha ho tlo ba bobebe ho ruuwang ntja ntle le tumello. Ana re shwele matsalo moo e leng hore re bona bophelo ba ntja bo le bohlekwa ho feta bophelo ba Olebogeng. I hope none of those people who have displayed absolute disregard of this boy's life never experience the pain that Olebogeng's family is experiencing it. And ke rapela modimo hore le ska ba la shwelwa ke bana ka setlhogo se Olebogeng a shweleng ka sona. Sekolo sa Olebogeng Roseview Primary le sona se re se thefuleile haholo. Makgala Masiteng, SABC News, Bloemfontein.